Samo što nisam umro na terenu. Jokić otkrio kroz kakvu je agoniju prošao zbog bolesti. Posle 2 meča pauze zbog prehlade, Nikola Jokić je vodio Denver do ubedljive pobede protiv Brooklyna sa 124-105. Ubacio je 35 poena uz 12 skokova i 15 asistencija, a posle meča priznao je da se nije osjećao baš najbolje. Postavio je Jokić 2 rekorda u tandemu sa Russellom Westbrookom, a Michael Malone nije mogao da poveruje šta gleda. Na konferenciji Jokić je govorio kako se osjeća. Niko nije slutio da i dalje nije baš u najboljem stanju. Kako se osjećaš? Osjećam se dobro. Znaš, mnogo bolje nego posljednjih nekoliko dana. Svakim danom se osjećam sve bolje, malo po malo, dakle sporo, ali ide na bolje svakim danom. Da li te je to na neki način ometalo? Da, osjećao sam se malo umornije. Drugo poluvreme je bilo mnogo bolje nego prvo. U prvom poluvremenu sam skoro umro.